Mga ka-nose, musta? Lagaw kag food trip ta sa pinakabarato, pinakanamit na ramen kag samgyupsal sa diin sa Passi. I'm drinking nose and welcome to my vlog. Kag syempre, upod ko ang squad, si BiboyNatics, HeartKisses, kag Madam Diputz. This will be our second time to visit their store again. Kag promise mga nose, worth it siyang balik-balikan to pag-ibig lang. Ay, kag sakay kita sang Roas na bus. Diri sa new Sears Liner, Tagbak Terminal, Iloilo. Syempre, ang ipiliin naman ang may aircon para relax, namiyayin. Guys, ay ka muna sa vlog ko. Busy sila guys. At yung estimated time from Series to Passi is about 1 to 2 hours. Depends on the traffic conditions and time of travel. Kag mabalaan nyo, malapit na mo sa Passi, kumaagyan nyo ang ginakonstruct na bridge. Kag ari na ta sa City Mall Passi. Kag diri aton landmark, sulod lang sa mall and walk straight. Kag sakay lang sa motor, pagkadto sa Miya Ramen. Ang pliti, 10 pesos per person. Kag lapit lang siya sa diri na landmark. And then, tadan! You finally reach your final destination, Miya Ramen, yakiniku restaurant that serves Japanese ramen, sushi, Vietnamese pho, shabu-shabu, samgyupsal, seafoods, and katsu. Must try nyo gid ni ang tonkatsu, miso, chasu, and aka. Solid sa kanamitod kag sa quality. One of the best Japanese ramen in Passi City during Reina. It's a sort of the Japanese equivalent to saying grace before eating a meal in Japan. So sobrang enjoy at namit, naubos ko ang akong na ramen. Sobrang solid ang kanamiton, spiciness, kag sa iyan na ramen essence. Sob kagidi, biskan sa broth, ingredients, and overall flavors. For our next round, further unlimited samgyupsal for 199 pesos and only. Note, with no time limit na. With 8 to 10 side dishes pa at may add-ons ka pa. O diba? Saan ka pa? With unlimited 4 dips to choose from. Unlimited rice, unlimited meats for marinated or for well-seasoned or freshly cut. Hep hep hep. May included pa sila na chop suey, sinigang seafoods, or pork. Pwede ka mapili. Kung may ara pa, sweet and spicy squid. O diba? For 199 lang na. Makita sa mo na, syempre sa Miya Ramen lang eh. Sheesh! Just add 50 pesos for their Japanese maki. Mas try ni mga nos, promise. Unlimited yun diri sa food trip at saya. Kag no time limit sa pag-refill. Strictly minimum of 3 persons. No takeout, no sharing, no leftovers. Perfect for family, barkada, at sa lahat. Maraming salamat kay Reina, sa mga staff, at sa owner for inviting us again to be part of this wonderful experience. With Ilonggo vloggers, BiboyNatics, HeartKisses, and Madam Diputz. Sana nag-enjoy kayo for today's video. Please do like, follow, share my Facebook page and other social media platforms. And also subscribe to my YouTube channel, Drinking Nose. See you again for my next vlog. Bye!